Gospod namestnik generalnega direktorja Igor Cipele, udeleženci in izvajalci usposabljanja ter člani delovne skupine Rejpol pripravljeni na usposabljanje. Poroča namestnik poveljnika posebne policijske enote Damir Urek. Predstavniki Rejpola, dobrodošli v Sloveniji. Go down! Down on the train! There! Go down! Go there! Potrebujemo oného medika. Pustite ga nek svepa dole, pustite ga. Revisamos que no tenga más, revisamos que no tenga hemorragia. Everything's clear. No puede caminar, ¿ok? Oh, well, nice.